tresna anak ulang dini saling kaji kemika maka mulan ngalir bunga pajang sab jemaah aduh ya ngajak ngaten nang subamanenge amanda nonawan ada kira basah tepuk tangan nuwun untuk penabuh titiang. Nembe titiang aturang ayah mriki pangastung karo nuwun Om Swastiastu. Om Swastiastu. Adi sengok timpale. Gus. Swastiastu. Oh. Segar, Gus. Halo. Salaman malu jak medut. Bab. Cek. Aman niki blinge. Aman nggih. Tiang nak jajah setro mah bungut tiangnya. Aman niki? Aman nggih. Salaman lu ben pok. Bapak mai. Aji meriki. Ngoyong. Dah melaep medut bama paksen ngoyong. Toh. Nampak di tangan orang ayah mereka yang marah tiang dekat ini suong gamlong sing ado nyen ado yun nak kalau mau balik prembon napita nak hijau awu niki semetone karing ajang oh benah jak suong riki tanwenta sira wentan pak pacalang di beten deko pak tiang jagi ngatur orang ayah ke pura pusah niki pura pusah ring pura pusah Wanasari jakti niki Pak jakti geong ge langsung kan menek itu di jeruan ditu ngoyong Pak dlot nih benar nikah kelot iya negak tiang dlot nih sangkalo bu jet tiang gincer nyawan berpikir diangkal negak besah jet neng kene kamu foto nih beli
Beli ke nyemak foto. Ngorang nak beli ke motor tiang. Hah? Nu truno. Abe, nu truno botuwo gitu. Sakana kuran mai. Oh magae, nyak mamitra. Nyak. Ay, aneh di bus stand langsung nyama apeng status tetanggaku dirayu sama Metut. Langsung diajak mamitra diseng rago aja anak. Pak Kayon pak. Pak, dah nak nguntul. Ay, bagus nih weh. Agat galung nih beliwat jadi kuningnya nih kalau teko pak kangen komo. Bedidian nggak mau penyaring gitu tuh kumis nih. Rabi meriki pak. Ah, tan. Pak Diolas, Pak Ubat dan jet tiang gincer nyawan pak. Jakti bukan ulo tan dia ya negak tiang itu senut kita ngejet nyawan galak-galak saja mulut akeh nyawan driki ye. Soalnya nyawan uning ada nak jegek teke. Tan wentane truno driki. Wentan be bapak tuh langsung ngangkat tangan. Pak Truno kari. Sekan main. Sampai ngopi malu na main. Mereka pak, coba bapak datang kelingang lebih ngali godoh tape gitu bo. Tuh luar biasa penyangra driki tepuk tangan dumun male pisan. Marekat dini suba orene negak, suba kita wedan rauh lantas. Tane istri dengan ngatur orang ayah lanang dijawabin ngalih dini ke di Wonosari ada. Lanang teko ngabot teh, ngabok kopi, ngabok godoh, ngabok gorengan cap jedog negen. Sing tanya sing banyak teko pisagane bensek ngabok kapar ben duduk amat sigap cepat dari kita. Ndak apa-apa nak dot ngalih Metut mai tengileng jarago gelang mau foto genang repot san aduh kumis nih weh katimbang ngalih kene ada nih beten ngalih tuh selom nih weh Pak Swastiastu. Nggih rago ampun nih ganteng nih. Oh ampuro kakek Bisma teko rauh nih. Ampuro aduh buang bebani saya kamu. Kakek Bisma ngalih paman sengguni mai. Niki paman sengguni nggih. Yan masaud tuh maro. Sane cen niko. Nih ngapa kursi nih. Pak saya ada nih nyuang po kursi ya ulang juruan bang abo kursi pangman mau balik. Kamu nanya. Oh ya gitu masalah buat lo ngoyong itu nak alih kamu jani. Bang gendengan. Nyak ngoyong itu. Nah ngoyong nah. Anden malu ukuran pak mai pesing. Seng mai sekan. Ya luang tiang kamu penyak mengerayu bapak teko ukuran leng dori gawa bungut tiang Mai ukuran apa seng? Bu? Anoman apa cerorah wano potong nih. Magendeng pak nyak yang nu bajang cengnya gaya genang magendeng ngoyong itu tenang Metut mau vaksin nyak magendeng iseng jani tiang manuturang untuk ke tiang jani pedidi merasa tiang seng ngelagagelan mengipi tiang kenana ke bagus juang tongo kene kangwang nini aduh ngombiang meriki kota ada yang griang aman ya nah yubiang dan meriki intel liu saja nenek dona keto dan konyang foto nah nyanan kirimnya nak tidur di luar adon diangnya nak ijal aku nih marah di jaket abu-abu tuh oh kari sembahyang oh dunas panglukat kari sembahyang ki jagong dah nggak mau jajak keleman tuh nyawanya kisah dan itu malu Mbak aja bagus rengga basane abdiang nanging tresna suci ne ipiang dasaren bersatya kanti kawakas nyina yang bagus
serupa. Orangnya rago cemburu dah mai lah hilale ha. Hah? Napi? Nak keliling gong kan? Mula kita munyi dini ha. Nah kango jak gong kan. Raga apa ya? Nah gong kan kai nguda ya gitu yang tabanan. Banyak misi bertutuk deh dori-dori nih kabyah gitu. Sekancan bebrakan masuk kabyah. Swastiastu jur gede. Duh bulunnya bak saja. Benah bok kecek sing misi bulu mai laku bulun. Sinamburan di kawandang yang ditianggo gonjakan. Yang kayun semeton sarang sami pekedek pekenyum kengken pak. Adik kapat-kapat ke hijau lagi. Pak pacalang tuh aja ya. Boy ilit na wak nak hijau pak meriki na. Hah? Be masaut panak dari ini bos ponga. Be to bapak gos ganyan yo. Mai ketang bertakon nang sengnya. Gos ya bos ponga to. Lato kenal le ini. Tak kapan? Nika ada yang di tiang kegonjak yang kayun semeton Riki sarang sami pekedek pekenyum kan nika nih utama tak kenten nge. Nah, pemekasnya wenten ini di Riki ring jagat santi geraho di tiang ada pengayah di Riki yani lelah latas tiang nyamo asiki. Sing kain ane madan bangun semangsa kata bangun damai. Coba aja, ian bajang-bajangan dumun coba taken ibu-ibu. Bu, dugas bajang ian mara bangun api ambil. Nyemak sampat bunge. Oh, nyampat di natah di lebuh. Iya nyaman dia natanya mara bangun api ambil lah. Oh, ciri-ciri bajani bajang-bajang pasti ape nyemak mara bangun. Suba bakat ape napi unggahang ian bajang-bajang pidan langsung unggahang Banten Saiban. Unggahang di Merajana. Oh, di natah di lebuh nyampat masih. Ian natan langsung nyemak ape mau potek cekrek. Langsung unggahang status hai besti baru bangun nih. Mara bangun pengen status. Benjam abulan pitong dino saya ngajak pesu ke tunangnya ben pengen status. Lagi lemas nih besti nggak disemangatin ayang. Misi badurannya cuak nih gitu. Makanya yang dah duduk yang dah nampun bangun duduk yang dumun nyamandangnya. Lah, kayak sekar. Lah, Jabon terus kali-kali aja raya ada di kamar mandi sudah ngumpul bawa selok kita belum nyi coba dari keke rai stop dan malu ada nak timpal alih di bungut pohon kadang nak kuluk timpalnya saja ya kita di rai terus kali-kali nih ada raya ada di kamar mandi sudah ngumpul pohon sudah ngumpul kita kebaida ngerti perasaan cewek curang keke di rai terus kali-kali nih ada raya hidup linuh takon asal bone ngerapat petau kan abah lah, sejak kita yang raga dados anak istri pangala pangapit medal bangun nak semangat tau lah senjata ngai kene bangun semangat kita di jam kudo nih supo petang nih ada aneh satu aneh satu aneh benar Dirai ya suba rame semeton sarang sami di Jabo iya sampun akeh semeton hari kiring Jabo iya suba rame pangenah cina yang kalpesu Dirai tiang udah sepuk tangan pang semangat luar biasa tiang orang ayam meriki Dirai tepuk tangan dumun kang yang niki nge nak agak kenuan bendek yantan tuut neng kenah neng amul benjapan ampun Dirai tiang tegak bani dari itu subuh bakar pet warna bara oh ampun negak tiang Riki benegak itu ampun saya ke punduh-punduhan truno jangan di muka aneh truno di muka mana ane liser di duri dados di dori pasti terkejut terpuit kejegeng ya Dirai oke enten enjane truno beli ngoyong dini nah orang mau beragot truno ngoyong dina lah kejitnya weh lah ya nah medap-dap nah siaga Rai tiang sampun saya durut aduh ratu kayaknya potongan nih adi dados jero mangku alet jadi ini kayak sekar kayaknya potongan aduh unen tadi ngawang-ngawang oh konen besu nih konen oh kaden aduh ya mau di tengah cata konin gek bangpok gek kita ngalih aduh saya gemo tiang sampun saya agak durus mau pidap-dap
Salin nyawan sut gincer. Hadam-dam samang Dirai, saya Tiang. agam. Tiang sampun saya agak durus. Hadam-hadam samang Apa kocok tangan ini? Nah biasa maro pesutang ngocok langsing ya. Dok, ada langsir di dori. Cek langsing. Dok, Sing ada langsing ini bendera nih. nah terus jak bendera. Nah hari kemerdekaannya nih kayak dekorasi merah putih. Pang semangat. Saya, ada yang saya. Wah, Kewak nggak namanya kene-kene. Rarang saya. ada yang saya ini di Jagat Wonosari Kabupaten Gianyar. Kamu dari Kabupaten Tabanan. Tabanan. Kabupaten no. Ah. Yang dini alias saya di Tabanan sing ada nyamin pada. Sing ada? Ada. Alian saya di Jaida. Iya naliang di film India. Film India. Ada ane jegeng nonton Dewi Drupadi ada nih. Drupadi India. Jegeng. Lamun ini? Yang kene foto na pasu. Hah? Drupadat. Cara jajo belek pangsegan kene ken bangkyang ken basang. Si tadi keto. Luang dekorasi Riki do. Lelimo misi patut. Opat. Lim. Sek dua lupa. Sedua telu pat limo. Cak. Ah. Aling jegeng. Paling jegeng. Hei. Dados na ini makin kenyam manis. Kita marah pesu boh. Ada senyum. Harus senyum, bang semangat ya dah. Napi malih penabuh, gantang-gantang Ica demun kenyam manis. Tukang kenang terutama tuh. Ica kenyam manis satu dua. Duh ratu. Nih gencar nyawan maro jak basah konyang pesu itu. Ini bocah ngidang aturangannya. Ini cambon nyak cang ini. Ini ada nyamannya ganteng cuma nyawanya. Dan aman Riki aman. Wah! Maka ngalit-alit. Dinga idang. Napi Nyawan pak. Cang orang cupak pada pesu. saya jaket, saya jumpa. Men. Bapak, kita dari bapak. Bukan bapak. Hati bukan bapak dia. Gitu. Alek-alek apa nune mulai marah bapayas batongos ya. Keken. Iya Niki wawa asli cewek. Cewek itu? Cewek. Cewek. Mbak cek pasti we. Bener? Ya diriku cedok. Cedok. Coba cek pasti ngelenok. Sing leno. Mah? Umat tegul. Wah. Kedek lo. No. Hei. Kedek lo. Hah? Kedek lo Oh. Kewak ngenam deh kene-kene. Man gede lo. Cana muani sono. Alet-alet ke berdua bencong do bencong dah ha? Nyek orang bencong. Hah? Cang orang bencong. Betul? Bukan bencong. Mana pi? Banci. Weh, patah kan Dika? Hei. Yang durus. Mai ngarepku lama kapituang. Pangkentan ada dasana istri. Wah, mau jarang cadek deh dong. Tapi, Sing ada nak truno balik. ye liu druna-druna Riki.
Nih Onyang sakit kepala, ibu-ibu nih Onyang mau perban sih. Adi aja sakit kepala dia. Menapa ada anto? Nak mau bebat. Mau bebat. Apa adane? Apa adane dini? Mak tau biar ma blekir adane. Oh, nak lekir kadang cang Onyang sakit kepala nang Onyang nih ibu-ibu. Tanya kita. Kuliah ngunduh karyo, kudang tiban pun nang karyo nih. Patut. Jangan tapi luar biasa sekali tepuk tangan untuk para semeton tiang sadang sami niki. Kengken nih dong. Ceglong Riki. Dah sulung. Melang ini ulungnya nih dong. Duara padang sami nengang lenteng alung. Pangenda ada anak istri kali itu ayuan agak ngapa pada weka. Bakde suap ginjar nyawan ngendah ngigol. Nyerendeng kalahan. Gosek tadi jahil ngemumbut bulun bades. Seng tadi keto ngigal. Mentawang cang bancih nang. Ngoyong ngoyong ngoyong. Ngoyong, saya ngoyong. Dicong atau orang ayane. Tabanan. Di tabanan nak ngoyong. Ngoyong. Sejak keto ngonyong di pang di buahan kan munyi keto di ini nak seng keto di Wanasari. Ya di Wanasari seng keto munyi ngoyong keto. Apa weh? Oke, wah kumat bongol. Ya di Wanasari ya nak ngorang ngoyong gitu nak di ini seng ada ya di buahan mara ya ngonyong gitu. Lanturana. Asal bawa ada kamera nang monas, hijau aja laku alih. Moto kos. Sing moto. Kayak cang foto. Kalempak aja beli neto. Tuh ada anak beli BLD. Apa dah? Berang landung lantang dawo. Nah, nape ne? Hah? Nape ne lantang dawo? Kancut nih. Oh kancut ne. Pilih asal semua ada nak bagus. Oleh kamu liling aneh pesu. Nah. Aduh Bakat. beli tukang kendang kejeruan benjap beli di ulo. Udah kejeruan. Nunas Prasito. Udah udah persito. Suat di mana kan bencong beli. Orang mantannya mau get dulu. Sekali. Weh. Menang sayangnya. Masih ingat dulu kita berdua sayang. Kemudian. Hah? Kemudian jak dua pidan. Ada talu bico. Oh kita. Benar kinge. Be, ada di belakang, cangsing di majak kartulong. Sirada ne? Nyata gitu. Nama pagi malam sadikalat tengah malam beda. Aduh, apa ya ama-ama Mai, gitu. mai malu. Ken. Cangsing kita bangun. Ya buat tawang rak ngelah penyakit tujuh.
kreatif. Nak mula sekansi nang bangun itu. Mero bangun gambelang. Ye artinya sigap penabo dijobe man ngale. Bedek makrengseng gamalane. Oke. Bentuknya nada aneh marah. Pagi malam sandikala tengah malam beda. Oh kita liu berarti kelahadan. Kalau cewek tabanan tuh harus banyak mempunyai tadi uyat enak. Nak jenih nedon makangan san adi lapis kendo bungun liku. Kalau nama pagi malam sandikala tengah malam beda. Kalau jadi cewek tabanan tuh harus banyak punya nama, apalagi yang namanya cari cewek tabanan tuh harus ngerebat. Ngerti nah kalau cewek tabanan tuh kan banyak nyari sentana sayang. Hah? Liu nggak santana. Bener. Oh kene nak jaran jani. Panguningnya sarang sama tanah Driki. Oh ada kamera Liu. Bos sorot-sorot panguningnya sama tanah Driki. Siapa sira niki nemo jujuk dari Perkenalkan likun. diri. Adi lain munyen ya. Beda-beda. Oh beda-beda. Oh nah. Nuju nih kene. Dia nuju tetek lu munyen. Nak durus nah. Nak bencong orang nak banci sing kengken yang penting cang ngigel man pipis. Wah, nyang sama bibes nak orang ngayah di kisaran tu aja ya. Oh ngayah? Hah? Cang mulut. Wah, ngoyong. Siang jak kedo maksud nih nak rago kan dari pergino tugas ngigel ngayah kan selagan. Oh ngayah. Perkenalkan diri. Benar. Hai Raja Wangi para sebetot yang serasami. Perkenalkan Ki Baset yang pagi malam sandikala tengah malam beda. Kan sandi kalau lah ada. Kalau kayak sekarang pas Pak Pecalang tuh tadi jok di babinjat di kisegi. Wah, kadang kujat panana gejo lem. Kalau nama sekarang itu mau payah cegek lihat ada yang Aing liu saja yang cara yang besik kan nak ngelah ada. Benar. Mencara jadinya ada Kalau payah segek. malam-malam namanya lain. Sira nih kak. Ge sekar. Oh jika kena gak sekar. Benar. Oh yang banyak pak ngeles gelongan ganti pakaian. Len. Sira ada. Kartono. Weh, punya muani istri nah. Kartona. Sira ada nih. Kartona. Oh kartona. Mau dua Instagram. Ngelah. Nyen ada nih. Kartona ya siap. Twitter ngelah. Sing. Micet ngelah. Ngelah. Nyen ada nih. Ge sekar. Empun. Istri nah istri. Istri. Napi maling ada orang ayah meriki. Ada orang ayah. Patut. Kesarannya tuh penabuh luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk penabuh Janiki, semangatnya luar biasa sekali. Di Japeng atorangannya hanya di Wonosari penabuh liu. Penabuh penonton liu. Patut. Ada penonton mejujuk. Ada negak. VIP nih negak sama kursi ya. Ada animasi low. Meguyang. Ada di Selat Pagoang. Nak pang boleh dia nonton kayak sekar ya kan dan Oh, mereka. gitu. Jadi Icen. Ijen. Lagu spesial untuk para sebetot yang serasami. Oke, tak kau jadi ngatur ayah matemang. MC-nya. Oh, dia MC. Benar. Sira jadi matemang. Ge sekar. Lagu napi? Lagu terbaru. Oh nggih. Saya sematan tidak sarang sami pemekas dari kiring pura pusah jagat Wonosari. Sane mangke nyaman tidak jadi ngatur ayah matemang napi. Ijo laku nih ya. Matemang napi. Matemang napi. Lagu spesial. Lagu spesial kesarangin gak sekar dan penabuh yang sangat luar biasa. Durus matemang gak sekar kiring jagat Wonosari pemekas dari kiring pura pusah. Tepuk tangan dulu nah. Nyaman tidak jadi ngatur orang ayah matemang. Durus matemang gak sekar kiring jagat Wonosari. Durus matemang gak sekar kiring jagat Wonosari ring pura pusah. Durus matemang gak sekar. Durus sama matemang. Pak nak kalau begendeng pak udah mecik HP kan. Pak weh Pak weh. Ingat Pak rekam neneng Pak durus Pak. Lagu terbaru. Durus matemang gak sekar kiring jagat Wonosari. Kiring pemekas dari kiring pura pusah nge. Nih pura pusah durus matemang. Baby dah sama gede. Durus sama matemang nah. Lagu terbaru. Durus matemang. Ge sekar. Hari kiring jagat Wonosari. Tengah udah ada orang. Berdoa. Adi berdoa. Pangsi muni muani bersih. Durus matemang. Coba doknya sen. Oh tes. Keceknya. Girnya. Begir, gong ada ane tuh ngelak ngadi ke gong. Gumi tabanan, gumi seni. Bonawang. Ni ulang hijau. Uling penate, Cang ulang tabanan. Tonak. Apa danon pesan? gong. Gir dan to. Adik gir. Coba cepat masak gong gitu begini.
Nak budoh bakat no. Nah kanggo gir. Girnya sayang? Namin beli diolas. Sulingnya Pak? Suling. Paduh kemarin podong. Cangnya hajak tukang suling. Tadi gitu. Mani setiap pun nama paling cang ada bunga Jepun. Adi gitu. Aw terus cang bunga Jepun kan. Kadener barong nah nyai kena. Sulingnya tuh Haji. Nggih. Deres teman. Gek sekar. Deres teman. Magendeng nah ingken nih. Adi kilang-kilang dia. Ali kuda-kuda mah. Oh benar, ngali ancang. Deres teman. Jo, dek mi jo. Yan kalau madangkam joh mi johan. Weh. Padoh genan. Bungut cara speaker. Magende. Ya sekar. Jagat Wanasari. Durus Matama. Tadi kiri Pura Pusah. Durus Matama. Ya sekar. Durus Matama. Cek babak haang genang. Tes vokal. Om Swastiastu adorati dia. Again. Hijau. Apa? Hijau. Tiang tuk. Amun bong orang tiang yang tuk tiang tuk pok. Weh. Sekitar badengan. Tuk yang pok. Weh. Ada yang gitu adanya. Mana kelentuk tuh? Adeng. Tiang tuk pok. Adi misi pok. Sila ganti nak doman. Amun pendo len tempo tuh na tempo. Oh tempo na yan pendo. Tiang. Terus beli ganjur jangan. Nah kanggo. Ren para semeton sareng sinamian. Ceng. Anggut kan ya. Ceng. Gir. Begir. Gong. Tiang liku saking tabanan Bali ngiburi dadane sami. Nah, tepuk tangan demo. Benar duduk nah. Oh lanjut dong. Ben, mana bawa tepuk tangan sumut. Tiang nuna sinampura sami yening tiang wentan iwang iriki tiang liku wani liung orang banci nanging tiang sing peduli. Badinga Ida? Napi Meskipun liu dengan orang yang bencong, banci dan liku yang senggengke. Yang penting jadi generasi muda Tabanan ngidang ada pada ngajegan seni budaya Bali nih tuh sayu akti. Nye kaloren ben yang sia ulengi raga ta geda. Sayu akti napi malih boleh makin galah niki ngaturang aya dumogi sareng sami kepolehan kerahayuan kerahajang keselamatan lan murah rezeki. Sayu akti. Aja nah sebenarnya yang ceng enak ngaturang. Dados gendan. Tu Aji yang nelpon waktu. Tu Aji siro. Tu Aji yang di geria sanggeng. Ada Aji nih kayak ada raya beriki. Yang sing enak sebenarnya. Dados ta enak. Telepon. Gek, yang ngaturang ayah di Wanasari. Tu Aji dunas penglukat boleh pisahan nih kidamu. Yang sing enak sebenarnya. Nanti sing enak dia. Tu Aji itu dulu siapa gitu loh. Siro. Tu Aji itu mantan oge. Weh. Duh, woman oge orang awak. Yang paling komang, ajak Tu Aji kan Tios. Len. Melen itu? Iya calon apa kita namanya? Calon apa? Calon pembantu penganyar. Oh kadang nak dari calon tunangan. Iya aja Tu Aji, ampura Tu Aji, tiang tengkang. Adi saya nyat motor ganteng Tu Aji ya. Tu Aji makatet, dia makatet cara kene pada sekete. Ih, sing keker Kang Wang. Cang sengnya, Udah sengnya. yang penpurun sama Tu Aji. Nanti gitu. Nak Tu Aji pindah tata pancang waktu nganten. Pengantin. Bong.
Kumbiang deh nonton. Yang kena sandal bungut. Ye aman sing dadi silit, lajik gombyang selang je bos. Ayo kita, wah yuk siang. Adi kedo dia. Jangan diketau. Ada dadas. Dago ngaturang ayah. Sayu Tapi ati. balik kesarangin gerio sangging ngaturang ayah. Siap. Siap. Setiap ngaturang ayah pasti siap. Siap. Dumugi sarang sami rahayune kepanggih. Sayu ati. Ajan. Patut Curjani. Patut Curjani. Ngaturang ayah kesarangan untuk penabuh luar biasa sekali. Coba tari. Kemudian nek adi tari nanti pada marah malu-malu pada nage tari. Igal. Tabanan terkenal dengan tari oleh kelilingan. Adi oleh lilingan. Ipina subuh ada pergino bak ada pergino. Oke, kok ngigal tari lepas. Terus ada pergino. Terus ada pergina. Masanggol pang serta kroblah pekakau. Di jam apa payas? Ting ada secah. Promosi nih di nah. Bu niki nak tukang payas, Bu nge. Ngorang nah nawang. Ngai ngorang nah. Bu kalau mau payas, Bu, kita tak. Sing Adik kita. onyang bakat jemak gawe ngal jangan ngelot nya. Gelot kijau. Dari dew. Sing tadi. Jadi kan ngigal. Ngaturang ayah. Ngigal apa gal olek? Oleh. Olek. Beli gamelan oleknya. Oden bukan mie malu. Nen wadin olek cak dori pesu. Tari oleh. Olek. Apa nih? Sek. Beli tabung olek gitu. Tepuk tangan yang meriah. Bas luong ngamalnya. Yan kene potong olek senya ganti. Ngoyong. Bas luong. Ane anggot apa dane? Manuk rawo. Bas duwag, yan kene potong seng manuk rawo na dene. Gopalo. Ngigal lah, kone duwag ngigal. Gopalo. Yan kene potong nenggeng celuluk pesuang. Bisa yang igal bisa. Ternyata pesu bayan muani nih. Ayo beli, tarik beli. Cang saya balik kerauhan. Adik kedo. Kesini di jalan kerauhan sudah dupuk. Aduh. Liu nak kerauhan kesini di ada sudah dupuk. Aduh. Nah, cang sudah dupuk yang di ini Ternyata getap masa Ikardono. Nelen. Nelet ngudiang. Ah? Ngudiang lagi. Tinggal jogetnya. Joget. Tapi joget yang mendidik. Mendidik. Harus goyangannya kiri dan kanan, tidak boleh porno. Sayu akdi. Hai Idrus. Joget bebong suleng besi. Nyoget bong beleng sing misi. Muani lotok ini. Ayo beli. Gamelang. Nyereng sapa sira kane kayen. Ya ngibeng. Nyak ngibeng. Bangun bangun. Main nah. Do joget do. Tepuk tangan yang Besek. Nenong malu. Weh! Adi cara melatang bangkong kene dia.
Igal lang, igal. Wah, wah. Mana, ibeng. Nah, cara lindung uyahan. Wah. Ngibeng na timpal pa balik ngibeng na. Goyang sayang. Wah. Eh! Adik keto goyang na. Iya. Roh. Nah. Beceng nyak ngigaleng. Besek. Tepuk tangan dumun eh. Oh, alit na bani-bani dini doh. Weh! Misi Ini aku yang ngelang uruan kayak ini. Ini yang ajen nih. Oh, doh. Ayo, satu-satu sayang. Nebo, kamu mau. Nyen ben. Sini balik. Bang. Nebo. Nebo. Nih. Maju na. Nyen ben. Nyen. Turun. Kipa. Wah! Lengel. Ibeng. Iya. Mau foto Pak, tolong foto. 1, 2, wah! Kamu. Selanturnya Rari. Ayo sira ngibeng malih. Ayo na. Riki ya Pak. Ngibeng. Main na. Main na Pak. Main. Ngiri apa aturang ayah, ayo. Sira malih. Ayo sira denganya. Main na. He. Banuso! Main! Ayo bang, aturang ayah. Kaji sih dong. Iya mana? Ayo. Ayo. Iya. Nah, kenapa? Ayo. Nah, ini baru luar biasa. Ya. Naik. Menek. Menek. Iya. Ayo sayang. Ngelalin. Ngalah. Ben Pak, goyang. He. Saya Ben Pak. He. Ben Pak, cepat. Tepuk tangan untuk Alet Siki luar biasa sekali. Semua sayangnya. Balik Siki mantan. Rebut. Nah. Apa nih? Ada barong bangkong nih. Nah. Ini kadi penyu dong igal.
Moi. Mai ba đi. Mày. Nè. Nè một con, mày. Nè. Tuôn. Nito gamelan barong. Angklung gamelan. Beli barong bangkung gambal maro cocok nih. Ngoyong. Dong ngejar ngoyong. Nah ajak liu bani magarangnya jadi rebot. Chama takon de rai. Tapi tak kerang. Na alit niki bamakalo gelam. Adi gelam nah orang dia. Adi gede aja basang. Iya nak subur ini jangan macam-macam. Siapa namanya? Tugas Duandra. Tugas. Aduh, matur, aduh. Tugas tiang. Aduh, nge ala. Weh limo, yongan. Yong limo. Nge, menang. Benyang diet nge. Aloh carane. Apa? Langsung ke Indomaret. Kemudian Ada animasi tulisan mengatasi lemak yang membandel. tosan let toh. Nge, ampun madue pacar. Dorong madue pacar. Adi cara Vespa potong nih kayaknya. Sing Vespa, sing adi dah abang-abang Iya gitu. jadi Vespa. Vespa nih teh. Body gede, bumper gede, kenal potnya cedik. Sing menang deh Kim. Naga, melingge tu aja. Melingeh tuh. Tiang ngiring mangkin ratu Riki. Udah seluruh ratu susunan di tiang Riki makin menagang gini. Hari sepemedana angan palung gue cokore dewa semang sekadi mangkin. Menawi tawen tantel pawacana durusan mawacana ratu. Ngerti tuh Gus? Niki termasuk luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk bersama Tuan Titian Niki, Ali Titian Niki luar biasa sekali ngatur ayam. Hadi soleh tepuk cang deh. Adi soleh. Jangar udang lah di sebelah kiri. Nak ke kanan. Style. Oh, style baru nge. Menang Riki nge. Ampun kuda Yusoy. 12. Oh 12. 12. Tiang 17. Kenalan, ajak woman. Gek Sekar. Sing percaya. Sing percaya. Bang Gending. Bang Gendingan. Boy, Johan mendengkam Johan. Ayan Bali ngejohan. Jo. Cingak nak tiang tuh Gus. Sayan pakrasa rindune. Sumpah mati tiang tresna. Cingak. Dan kenapa yang mau vaksin pang molas? Yang nyoh sebenarnya barong busan. Ada gitu. Tobut nen anin alit-alit gauk nyoncang Ane kan ngau sing nene ngau san makan orang yang mai. Oh nen ngau. Nih ya. Buang itu Gus niki. Ya ajak liu langsung di dia ngerepe nyonyo tepuk makan langsung jok. Benyang kuangnya di tiang berganti di tiang cingak niko joget niko lanana pistri. Maksudnya Ken? Ampun mejak nyonyo depan umum tiang sebagai wanita dilecehkan. Kene potong wanita waria merodok. Benyang cingak niko joget niko. Maksudnya? Pang sama ton sami uni Riki. Niki nyonyon tiang. Doh sama dengan bohong ya. Pang uning. Noh, enak nak nage do nyonyo doh. Oh Ajik aja nih Niko. Menanggi Bang Yang ngokod Riki. Niki nyonyon tiang. Nak bangi deh nyonyo. Kayan geng. Dan. Kayan duh. Nggih, Polos. ampun kelas berapa sayang? 7. Kelas 7 dapat juara? Enggak. Tingkatkannya. Oh benar nak melajah Bi. Tingkatkan, Benar. Mewali sayang. Iki jo mau wali. Idang bangun nih kan. Alon-alon nge megejaran. Seksema geng Langsung nunas prasita biu kawan geng. Nge segera tadi. Calon mantan pacarnya. Oh Niko kado.
Oh kan itu Nika. Oh Nika kan itu oh nggih. Ayo memitra tuh. Memitra napi masa witra. Masa witra ngali timpal tiang ringki. Nah bangun banyinya. Cang sing bangun. Jangan ampun bangun. Cang sing bangun. Tawang dong kayak gitu. Napi kerera. Nyaman cang nu mau balik. Siro. I Dewi Adnyani. Do nyentah nyala godong do. Centong. Ne. One nguntul le mbok ne do. Nyamo tugal ndo. Tugal apa tapo. Coba saudara mau potong. Misan nang adang. Misalnya tuh. Oh. Nyoh cang jak panak delik nak cang no. Mekangen panaknya busan. Adi om komang kene potong dia. Sing kengken dia mau potongan bimoli ya dan. Nah apa bimoli? Biar mokoh yang penting lincah. Tapi Tapi subakti niki sama tahun tiang sarang sami ledang raun niki nyak siang niki ledang raun niki sama tahun sarang sami kayun ngibing dumogi sarang sami kepulihan kerahayuan kerahajangan keselamatan lan murah rezeki. Malah aja pas tugas dapat hadiah tugasnya. Nggih. Pintar loh. Pintar. Mengetes mental untuk usia dini. Sayuakti. Lamun subuh mental luar biasa sekali benyang keluar niki pasti menjadi orang yang luar biasa. Sayuakti. Tugas niki. Oh, yantan uling alet-alet ben raga mau lajahan pada dewek tang yantan. Benar. Patuh cara iluh jani ya raga dadi nak bajang pang melahnya ngisi ke bajangane. Man? Pang dadi ya raga nak luweh pang dadi tetulada sarang bajang-bajang runo-runo dadriki. Benar? Pang sing dadi luh nang luh. Lalu ni Cak patuh cara luh jan. Benar? Tan nepuk nak menek jan selelek soto kutang sing ada ning rumah. Sing ada gitu? Melajah raga pang cara bungan sanda teh. Bungan Siapen sandat itu? tuna ya gobane yang penting mi ngalup selayu-layu ne nu ya mi ngalup. Benar pisan tembok niko kan wantah angin kegonjakan Sayu kemantan dari hati. semeton sarang sami. Dumogi sarang sami pampoleh lila cita. Patut Kudang madaging. tiban kudang bulan subang aturang ayah riki. Kudang bulan subon niki. Sarang sami pampoleh pekenyum Sayu itu hati. utama. Udah maju di Nale. Apa ne lah karaosan ilo aja imok lalan turang janinya ne le. Imok subuh saya ge. Ada mana dan dia jani. Iya dadi mbok nawang apa ne mawenan demen sing kodak-kodak pendemen ilo medal semangsa kadi mangkin. Hareng asa. Tunggu diang tuh. Asa sukangat nangon ayat Presa sukane ragon Riki reng jagat Wanasari nangun yatnya. Ane madan ini di pura pusah segedong. Hanangon yatnya sane agong Karyo magajaran samian para panjaka rauh uling dura negara ada iraga uling santi geraho cak mabuaka main ngatur orang ayah pang poleh je nyai ngatur orang ayah. panjak ne sami hasua bakteang Maka samian para panjaka semetone subakti ring aja ngangan ida betara dan genten. jalan raya hana bedangap akarya
saja dulu ngudian tuh ben bakat panjang mapan rago subuhan madan neket dini lanja di dap-dapan karya ngudian jadi Sayu bisa. hati pisan patut titian di perantenan tugas di perantenan kengken sudarmo di pengayah di perantenan. Sajan di perantenan tadi. Wenton mangken semeton sarang sami ledang rau icen ragote. Wenton api wonten penyangro sane becik. Yang bisa di baba Banten serati ini margian. Patut cero karyo dini nih mangken mo. Man kayak Nah ada sesengak nih. Gang yasa, gang goda, gede gae, gede karya, gede yadnya. Nak liu kalau ada kegodaan. Pasti ada kegodaannya mungkin jadi rago ngain yatnya. Ya subuh kalau ngain luang pasti cek liu kegodaan. Dini rago harus menunggal dari besik, dari pikiran mo. Pangidang dari satu kengken je perjalanan pangidang. Ini utama nih kepanggil. Saya kisik tadinya namra samres maro urne nyemak gae. Mana? Man makin sapu napi. Yening ketong jalan maju ada bedabang. Lalu ya subah ketelan titiang wanta jua mangerang. Pemar kini jualan kerangan. Semelekete. Yeay. Mate katu. Ada. Mate katu. Semelekete. Semangat Emily. Yeay. Yalah. Bumen ngigal di Wonosari ternyata langsung siaran langsung ngenah di TV. Ken, Nyen bang balik bang pergi nih, balik ini dia. jenang cida ci perawadan gitu kene fasilitas yang sangat luar biasa di Wonosari. Apa kaden? Tulen seketabuan puih. Tabuan, Apa dane? seketabu. Ini seketabu, ini orang seketabuan itu sekenyawanan ya. Tapi saya ingin luar biasa buat penabuh luar biasa. Cang sebenarnya berpikir. Berpikir. Nak tabana nak gumi sakti gumi tenget. Ada bisa. Asane uling pidan kan tukang sulingnya muntu-muntuan kan. Sing idang makanya mato kedek dek beli. Engken do sakit dua beli. Kerauhan niki dana jero mangku. Sing cang nyah cang. Engken. Sing ada tongos ben bedek cang nyah cang kadung juling kene obah. Wah luar biasa nge saudara didang lantur amatur. Wih luar biasa nge bawa berangan bawa kedong dong tepuk tangannya dulu dong. Wih. Boleh neng bicara di ABN Center ngigel sama Ci. Oh boleh oleh segi penonton beda. Beda. Oh aneh bagus-bagus mau punduh bagus-bagus. Oh mau bunuh bagus. Aneh jegek-jegek mau punduh jegek-jegek. Mau bunuh jegek. Odah mau bunuh masih. Oh. Aneh jelek-jelek nyebiar. Maksudnya? Oh iya mau punduh jelek berarti ini ngenah jelek. Nyebiar kan ngenah jelek ya diapin mau punduh bin.
Yen mau bunuh jelek dini itu maksudnya. Adio. Ci jak cang, nah jelek jauhnya. Sing dadi gitu Gelam awak aja ci. atur nak ibu dini nak ngawak bungut matur wak lijoh. Bener, cim lajah tata titeneng bahasa. Gitu. Pangsing cah jauh cimar pesu. Subong orang kene gitu. Matur. Oh. Ayo nggih, Pamekasan Riki ring Warnasari, semeton sareng sami ring Pura Pusah. Om Nggih. Swastiastu. Nggih, muslim niki nggih. Muslim nggih. Pura-pura mantan mudang niki nggih. Dingin gumi ya. Biarpun dingin nih ragam menjadi umat Hindu, ngelah ragam agama-agama Hindu harusnya ucapan nemadan Om Swastiastu tuh. Oh salam agama Hindu. Iya, Om Swastiastu aksara pingit, aksara tenget harus semangat di ragam ngajagang gitu. nemadan seni dan budaya Ayo, Bali. ini sarang sami Pamekasan Riki ring Pura Pusah Wanasari. Di tiang matur ini nggih dani Om Swastiastu. Oh. Nah, ini alit-alit ke liu masaud, ibu-ibu liu masaud. Nih di belakang sing ngadeng masaud niki wawan di tiang malih pisan niki. Oh. Di dani sarang sami ngajangan seni budaya Bali. Ane madan salam agama Hindu niki. Nah. Cire jedan nyawe salam di tiang. Salam agama Hindu. Dimulih nih madak tiapang kelemangku angkuk konya. Om Swastiastu. Bih, peka dong abang kopi nggih Kak. Siap demen kopi nih Kak. Dong Sampai ini Swastiastu. Aduh. Agak sing kene Swastiastu. Jang Yang kene baik kopi ke konyak keno. Jang sing gitu pikir jang. Kengen. Jang yakin sing kopi sih itu. Maksud cie? Paling sing tua sih itu. Adi tua. Iya. Om Swastiastu. Swastiastu. Si jenang ci sing tadi gitu nggih Adi, pang semangat luar biasa ngiring cakupang tangan meke kalih. Bu cakupang. Bu cakupang. Nggih, cakupang cakap sekogong. Cakupang. Ale cakupang. Cakupang. Nggih ane makdo HP genahang malu apene. Oh ini makna apa? Kenapa nomor apa ya? Ane makdo panak kutang malu panake. Wah. Utang panah. Mun pak semangat dong. Biarpun petang yang penting semangat. Nggih cakupang tangan meke kalih Bu. Ale. Nih cakup udah aku pencangan nanti. Ade tepuk tangan. Ada. Wah. Usah. Ini beler nih. Ini yang Oh. lancoy nih. Bu Ci. Engen. Endah di Wanasari. Maksud Ci? Main aja mau balik di itu nengok update mana? Halo. Ngiring cakupang tangan meke kalih. Melarapan untuk pengenjali umat. Om Swastiastu. Nah, pangketo marane madan seni ngajagang seni dan budaya Bali luar biasa. Tepuk tangan buat Ida Danesi Narang Sami. Gitu. Artinya di sini kita memberi pelajaran, tontonan yang akan menjadi tuntunan oleh masyarakat. Oh. Engken pekat mikir. Nah, liang ibu mi malu. Udah dasar bungut tuh bengil gitu kayak man. Kewah ngurusan orang Om Swastiastu dua nyacaran. Ye, pang. Cek. Bungut Ada nak minton nih. Nih yang kau nih. Artinya apa tuh tontonan yang akan menjadi tuntunan oleh masyarakat. Oh gitu. Nah ada artinya. Nih hijau nih ya. Hijau. Penyam. Gelindang certai dingku. Ken. Negak. Nah bang, nah alit ada nih. Artinya panguning sarang alit-alit regenerasi raga seni. Om Swastiastu tuh aksara pingit, aksara tenget ada artinya. Bener. Cek. Ada artinya tuh nyon. Bener. Yang kini kan halus asal. Bener. Asal pegat ben bok jakepan tigang. Boh. Mola. Sing makte ngemik cang. Mana apa? Makte ibu pendidi berarti bungut ledah nih. Artinya Om Swastiastu aksara pingit, aksara tenget. Nah sini ada ngawang-ngawang. Puh. Ada artinya tuh. Om yang artinya ya Tuhan. Swasti yang Swasti. artinya menjadi, astu yang artinya baik. Om Swastiastu, oh ya Tuhan. Semoga hambamu ini ke depannya akan menjadi yang lebih baik. Tuh artinya. Puh wayah. Angkala nak zaman pidana ya zaman jani beda. Beda. Yen zaman pidana percaya omongan adalah doa. Oh yen zaman pidana omongan adalah doa. Yen jani sing. Man? Yen zaman pidana dadong cange jumah contohnya.
Bedik-bedik nyambat betara, bedik-bedik nyambat dewa. Bedik-bedik nyamat betara, bedik-bedik nyamat dewa. Contoh nyata. Toh nih. Asal nih pas galungan nih. Apa segalung nih? Dadong canggih di Jumeh. Kengkian. Wih, Dewa Ratu ada nak alit-alit negak sepeda gayung ngebut. Wah, puah. Mau beraraan di Margi Agung ya. Pesu dadong canggih. Kengkian. Nyambat betaro. Kengkian dong. Atuh Dewa Ratu. Nyen yang lah halit Ratu betaro. Nyambat betaro. Nyamat betara. Nyambat Dewa. Dewa Ratu. Yen jani len. Kengkian. Memen canggih Jumah contohnya. Oh contohnya Weh, memang. sing nyamatang Dewa, sing nyamat betaro. Mang kengkian. Asal ada nak ngebut negak sepeda apalagi motor. Motor. Motor mobrong NMAX ngebut wah, mau beraraan di Margi Agung. Meh Dewa Ratu. Sing Man. gitu. Kengkian Pesu memen. memencang satu patah kata mesti Keng- nungke dambang kyang. Kengkian. Cek. Pantet. Leklek. Amah. Oke. Angkanya lah beda zaman jani Oh apa dong, beda anjing? zaman jani. Pasti Patu kan masih cara aturan zaman jani. Maksud cie? Iya di pura nak kan maturan. Oh, Gebo kan. benar. Nak beda gebo nak jani jak nak pidan. Maksud cie? Yen pidan kan misi. Apa dane? Pala bungkah. Pala bungkah, pala gantung. Oh. Ada ane madan jaje rempeye. Jaja uli, jaja gino, jaja satu. Jaje satu, Bener. misi rempeye, Bener. misi jaje bolu, Bener. si betian misi biu. Oh. Gitu yang pidan. Gitu ya, Yang cara jani subelen. Kengken nih jani. Ye cara memen cirugane tepuk cara. Digebo kan nih. Digebo kan. Bener. Lo apa isinya tuh? Oh yang di beten nak ganti ne. Apa? Yang di beten jaja uli, jaja gino, jaja satu ganti ne. Apa anggono? Adam Sari jangan. Oh di betian Adam Sari. Digebo kan Yen Adam Sari. pangkingkian misi Adam Saya Sari. ngerti nak memen cang orang memen cang aja ngorso coba. Mencik ada mana kau memen? Iya boleh nak di beten Adam Sari. Ah. Di dor Adam Sari ne misi Oreo. Boy. Di dor Oreo ne misi Yakul. Digebo kan niki bu, yakti niki. Gebo kan? Wow. Boleh nak hidup di kota kan harus modern gitu kode memen cang. Mengerti. Tedon dan jero mangku mulai ngantar bang batan bingung dan jero mangku. Ada bingung. Kengken manran Adam Sari ini. Kengkian anda san? Bukan itu takon cange memen Oh. cang. Mek kengken maksud memene ngatur Adam Sari di gebokannya mesaut memen cange. Kengkian. Men kengken pedalam ida betaro oleh pidan dadonge ngatur jaja uli jaja gino jaja satu ganti memene aji Adam Sari pang kengken mek pangseng ida betaro panas dalam. Yen gitu pleh citu. Kengken. Orin pleh memen cie. Kengken, oh. Jadi kan liu canang nak di kulkas. Oh. Memen cie orin ngaturan filtre mensa. Adik itu Pangsing pilak itu benar. bungut ye di dornya misi apa do Oreo. Misi Oreo. Di dor Oreo nih pas Oreo nih tuh. Oh. Dane jero mangku ngebet yang buku sastro sing ada mantra Oreo. Lontaronya yang Sing ada mantra Oreo. Akhirnya sesontengan kone dadi. Oh, sesontengan dadi anggo. Sesontengan anggo sareng dadi jero mangku. Kengken sesontengan dadi Kene jero kone mangku. mantran. Kengken. Tabe pukul ratu putar-putar niki damu wenten ngaturang Oreo. Boy. Elingang cara makannya diputar, dijilat dan dicelupin. Yang gitu masaut. Kengken. Dia betara. Kengken masaut. Mungka buleng sangka. Oh. Api kah? Apaan tuh? Bungu ci di dor itu misi apa dor Yakul? Kengken. Oh, kayak Yakulnya sesontengan Oh, anggo. mas patuh misi. Kene kone mantran. Kengken. Tabe pukul ratu putar-putar niki damu wenten ngaturang Yakul. Mang naledang aratu setiap hari minum 2. Boy. Misi megending dan jero mangku. Cintai ususmu, minum Yakul setiap hari. Yen gitu misi jero mangku mencintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Oh. Penutup kelenengnya kene. Kengken. Ang kelenenang. Bungut ye. Sing ladi gitu kayak walau pisah gancangnya lucu nih. Aku bisa ganja. Nah agak irian ya memen canggih juga. Oleng Papua. Oh, sing. Oleng Bali. Menirian orang aja. Saya irian jaya. Maksudnya? Irian tuh artinya apa nih adur memen canggih pisah gancang paros barang. Oh, jelema iri ya dane. Aduh, bo, lemo iri. Irian. Begitu, Hah? yang memen canggih ngaturang Adam Sari misi misi Yakul, Hah? misi Oreo. Oreo. Pisah gancangnya pop mie aturang. Oh, sing nyakala. Pop mie aturang. Pop mie atur. Digebokan misi pop mie. Digebok. Tedon dan jero mangku Mah. boleh ngantar bang Bantan bingung dan jero mangku. Ada bingung nih. Akhirnya sesontengan nanggono. Dabe pukul ratu betul-betul niki damu wenten ngaturang pop mie pas ngorang pop mie. Pas ngorang pop mie. Kerauhan dan jero mangku. Kerauhan. Niki kengken, niki kerauhan, lugro siro, tedon niki. Damu. Titiang. Nyene ngaturang pop mie sing ngaturang ieu hangat. Badak. Mudiang lagi ya hangat. Kengken carani de betara nyeduh. Nah sing gitu artinya nyol. Kengken. Iya nih raga ada ane madan ngaturan
apa ada aneh gebo kan, ada Mayatnya. ngemayatnya tuh. Bener. Mayatnya tuh korban suci yang tulus ikhlas. Bener. Angkal ada sastra ngeraosa. Kegen, no. Patrem puspam palam doyam yo me bakti yo prayas jati. Dengan jalan apapun kau menyembahku, setangkai bunga, sebiji buah-buahan, setetes air, maka persembahkanlah dengan hal hati yang tulus, akan kuterima sebagai baktimu yang agung. Gitu doang. Pangsing yang ben manipuan dini dedane Wah, di iya. Wanasari. Sekonen kalau ngadang karyo kadang Bener. waduh kini sing ngelah gitu sing ngelah pemimpin misi kajang kliyon apa Angkala, misi meli canang oh. pasti ke gitu. Kene jai. Hmm. Cana apa besan ini jak memencang. Kayak bahasa Kijang ngigal nyol di Wanasari. Wow. Nak di Wanasari jegek-jegek kone Hau. cewek nih. Wah, ya nak ditaban, bak nang alih sendana. Ah, Cang siap nyentana si nih. siap yang Cang tanam. siap nyentana. Push. Cang mula mai uling kian nyarkal nyentana mai. Sengnya. Aloh cang. Sengnya anak Adi ini. singnya. Men siap aja yang tanam no. Sing cang maksudnya cang. Si siap. Cang, sing siap cang. Men. Cang cang nyak nyentana mai. Yen moni teh jegek cara mokna di muka. Ken. Nih mokna di muka. Cang nyak nyentana mai. Nyak si yang tanam. Nyak nyentana aloh. Ken. Aloh. Maksud Yen si- jak cang sing misi ada kene syarat-syarat. Men yang ken do. Iya, incang alih sendan, incang ada nak alih mai Oh. ada ngalih sendana aloh. Ken do. Aloh, yen alih cewek tuh. Oh. Ini sih cara memilih cewek. Ken cara memilih Korean cewek. memilih cewek tuh asalkan ia sugih, yang penting jegek nyak bacang. Si memilih sing tadi gitu. Incan dot ngerayu cewek aneh di muka-muka saja. Oh nih, Ini moknya yang di muka ini. oh nih Mo, baju, nih itu baju. jangan dulu mecil ape. Nanti kita di belakang saling pecil aja. Bah, Cing maksudnya pang fokus. Cakang ngerayu. mau nih baju selam nih. Kian baju selam. Eh? Baju selam Baju bunga apa? cing. Baju biru tuh. Baju biru tuh. Oh baju biru. Au. Karena nak baju selam ternyata benar cinta itu membutakan mataku. Wah. Bunga ci. Ci konen apa-apa ci bang ngerayu. Takon. Mbok, siapa namanya? Bisa ngomong? Adik itu tekan. Cara Yen dia. yen mau cik itu cina medakon. Men. Yen gitu cina medakon mau di beten Geng, geng. ini masaud. Babayo, 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 babayo. Au. Di beten. Mbok, siapa namanya, Mbok? Siapa? Vivi. 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 Wih. Vivi. Gimana kalau aku ganti aja ya? Adik- Vivi itu terlalu susah di ingatanku. Adik ganti. Ganti aja biar kita akrab. Ganti aja Vivinya pakai sayang gimana? Sayang. Cik Ye. komen cik itu cara mau kenal aja cewek kayak ini Mendingan. mau kenal aja cewek. Siapa namanya tadi? Vivi. Panggil Ajus ya. Ajus. Wah saya ngemas seletamos Ajus. Iya Ajus ada kepanjang nih. Oh ada kepanjangan nih. I just wanna say I love you. Wah. Bungut ya. Oh, Cik. Itu nak cik mau kenal lah. Eh, Cik Cik jasik Ajus. mani jangan lo kayak gitu. Ini kenalan sama aku. Kamu kenal aku nggak? Mau kenalan sama aku? Kenalan sama aku. Kenalin ya. Aku orang baru yang ingin mencintaimu lebih dari masa lalumu. Cuak. Bungut cik cuak. Ye, namanya cuak. Apa cuak? Kepanjangan cuak. Apa tuh? Cuak. Cu. Cukup aku dan kamu saja. Ah. Betul, Bang. Cuak, mau bibir sih. Kadang nak cuak cukup aku dan kamu. Vivi, jangan dipercaya ini kuluk belang bungkemnya ya. Lo belang bungkom wak cara lasan micuk masih lo belang bungkom bungut. Percaya aja sama aku. Vivi punya Instagram? Nggak punya? Bagus lah. Adi bagus lah adi. Sing dari yang ngordosan mau nenek. Kenyal mau kenyal. Eken bom. Cena step ci. Ci yang gitu aja ci demen ini aja mau Nah nene. Mau pipi, mana kene. Coba di muka tuh. Coba aja. Oh iya iya. Yes, sing. Oh sing sing. Sing itu mau takona ngadane. Siapa namanya? Ah? Yulia. Julia. Yulia. Yulia. You kamu. Li. Kamu punya. Ya. Iya, kamu punya Lia. Ya. Ya, Apa artinya? mecicek. Nyedak nada sih ngurin cang gitu tuh. Takonan.
Yulia, kamu boleh ngerayu ya? Boleh ya? Jauh sana Jajang. Sing Ci percaya sing yen dari tatapan itu iya Yuliane bisa demen ya. Iya coba jelas. Engken. Iya dari tatapannya dia lak aja Cang. Lek Lak Yulia aja Cang. maksud Ci Aduh, ada perasaan cinta. Bah. Aduh. Oh Ci marah satu tatapan mau merasa. Iya. Kayak wala Ci harus SD SD ya? sadar diri. Dia? Di Yulia tuh memandang Ci karena dia punya mata, bukan karena dia punya rasa. Cua. Hati-hati Cing ngomong gitu nah. Ken. Yang gitu yang Ci Yulia aja Cang nggak bahaya ta. Yulia, kita main bareng aja yuk. Main bareng bu. Udah ngajak Ci main bareng. Ye, Ci sing nawan. Ken. Main bareng apa main bareng? Main bareng. Main bareng mabar. Oh disingkat mabar. Ah. Iya nonton bareng. Nobar. Iya chat Ci sing balas. Sabar. Iya chat Ci cuma. Sadar. Iya Ci aja Yulia ternyata berjodoh. Ya bubar. Yang bahasa jodoh ya jelas bubar. Makanya buat apa Ci mengharapkan apa-apa dari dia yang bukan siapa-siapa. Cuak kata bumut dia nih men. Enggak bahaya dah. Si jeneng Ci gitu. Nah, ayo. Gendingan Yulia, kamu tahu nggak perbedaan burung Garuda sama kamu Yulia? Nggak tahu ya? Kalau burung Garuda itu lambang negara Yulia. Kalau kamu lambang di hatiku. Yulia, aku juga punya. Yulia tahu nggak perbedaan persamaan dah ya? Persamaan burung sama aku. Iya. Tadi kayak itu. Tahu? Kalau burung terbang di angkasa. Kalau kamu? Kalau aku punya burung. Burung apa orang sih? Burung. Doro cinit burung. Burung kutilang. Tadi burung kutilang. Kutil-kutil marahnya hilang. Badah. Ci. Ngawak Ci. Nah rayu. Aja kene. Apa kal gending cang nih? Itu lagu-lagu. Oh, lagu-lagu. Lagu kene. Engken. Lagu dini kan idodane mirip pasti cang jelas yakin Di ini. Tabanan. Di Tabanan pasti duak-duak bahasa Inggris ini. Oh bahasa Inggris. Harus tes idodane sarang Oh sami. nah. Kita berkolaborasi sama penabuh. Oke. Bayu Cuaca nah. Oh, it's okay. Ci bisa bahasa Inggris? Ih, very little. Sekan Ci bisa bahasa Inggris? Very little. Very little. Sangat kecil itu artinya. Oh, yen very little Dia jelly ini muka nih. saya kan sangat kecil-kecil banget. Very little gitu nah. Ya linya little. Ya, apa nah? Dah. Nah, tes aja nah. Nah. Tes cang bahasa Inggris balik Nah. Ci. Bahasa Inggris hari ini. Hari ini today. Weh, sekan doang ya. Today. Yen hari esok. Tomorrow. Yen hari Sabtu. Dum. Apa? Tumpak. Bungut tumpak. Ya, yen kene nah. Bahasa Inggrisnya bebek. Walau bendo. Bebek duck. Bebek putih. White duck. Bebek selam. Black duck. Ngejuk bebek. Duck cup. Yen bebek mengguyang di pakce. Ducky. Yen taluh bebek. Daxino. Cik itu bahasa Inggris Cicang bisa bahasa Jepang. Sekarang sih bisa. Sama kelo ngoyong di Jepang. Hai. Harigato gozaimasu. Hai. Oh, bahasa Jepang tuh. Bahasa Jepang. Bisa ke cang lo rumah cang Ken. Ketu bu masih. Ken. Hai kadang cang mau bahasa Jepang. Mana, Ken? Ternyata step. Hai. Ungu Ci. Nah kene. Beli demen ken adi semengan ngai nang beli kopi. Tuh. Kiapa? Ampun tapi ikis. Nah, ngale. Ang udiang. Tuh, artiang. Hah? Artiang bahasa Inggris. Artiang nih. Oh. Hati ruwet tadi. Ci bisa. Oke, very little man. Ya, Peri. Apa tuh? Beli demen kenadi, semangan ngainang beli kopi. Oke, Yulia. I love with you. In the morning you make us some coffee. Wah.
Budangan tadi balik tadi. Kewa bahasa Inggris sama ketelon ngapalen tuh. Dusing cara mantan beli samangan pulas nganti tengai. Never my second girl. Wah, bungut cie. Sangsot bungut cie. Tadi sangsut. Never second girl. Apa bungut cie second? Iya, mantan apa? Bekas. Iyan bekas, pasti cimli ape bekas, ape second ciman. Apa second? Never my second girl, tidak seperti mantan saya. Oh, mantan tuh barang bekas. Second. In the morning sleeping until after death. ada after death. Masih bangun-bangun ya kadang-kadang kadang mati ya. Sing taen masak. Never cooking. Sing taen manting. Never laundry. Apa laundry bungut cie? Cang mau dakonya Ci. Geng. Yen Ci manting di je. Di laundry. Menang udiang laundry. Manting baju. Beleh Cang. Sing taen apa nah? Sing taen mah. Sing taen udiang nah. Masa Manting. Sing taen nyampat. Never cleaning service. Ngawat sih. Adi ngawak. Rap dibi beli sing mule ulian ujane bales. Yesterday I'm not go to home because the rainan. Wah, bungut sih bahasa Yen Inggris hujan, apa? yen hujane cenik-cenik rain. Rain. Yen hujane bales rainan. Gede artinya hujane. Berpikir Yuliado leng duni Ngen. sing tawang. Sing ken. Sim ya sing. Ingat kan naik Ngen. raga. Baca timpal ben sik. Ngen. Cuplis. Barang wae. Ye, kauin ya. Cang ngauin. Nah, Cang kemu. nah, Cingoyong dinina. nah. Karena dini nak berkiap-kiap nak nih. Nih kiap nih. Oh. Akiap. Siap do Oh, akiap oh, punguci. Mun alih Nah, jeblis. nah. Ye, Gambar- adi di itu ngoyong pergino adi. Gambelang beli Nyak gambelang. kena. Nyak gencar nyawan jadi tua. Ais, cara kaset pembukaan deh. Please. Beh, hajom besuk. Woi. Cuplis. Cuplis. Ngibrasang iban ini. Ngapaan gumini subuh pedang. Ngebras anjani. Cey. Wah, ada kesiap-kesiap gitu penabuh ada. Ngebrasang umi subol lemah say hey asik lemesang nak sing matiang gambar nak sing suat ngigel dibi diwang jumane mekerah cicing ngigel pesu angkal matiang malu gendingan weh gebrasa ngiban cai ini lak aja ide dan ini jemak cemi jeneng bicara tuke kurap kan lekat di nih mati mi
Abenang. Mamuin nare. Tuk tak tuk lu tak tuk tak cek. Weh. Kadang ci beli ganjor dini. Menci mamut cang belak anjur deh ini. Ye, mik nih mati kan harus abenang. Mencang ke belak anjur mesti ngapain geng? Cik. Dop. Lo mengorda nih. Mesti oh nih. Tukar mik. Cik. Oh biasa. Oh misi bungut nih. Aing ge idadane sinarang sami. Sane wentan ring riki. Bapak sane makta tas. Lan ibu sane makta kompe. Ija cingigale. Lakati alit-alit liu memberi pencerahan yang cema-cemaci. Macam-macam. Eto bang. Macam-macam. Eto bang. Lakati ngigal di Wanasari gumis akti dini ci Pak Pepe. Hei, apa orang kia? Menci maluano. Udah ngeho. Di cising na di ci masih cising na di ci mara apa heon dia. Pe masak itu cing heon ci masih pe. Cina orang. Oh, sudah memsuhu mati. Bungoci, sing dadi gitu lah kati alit-alit liu mau balik ibu-ibu bapak-bapak liu mau balik sangro idadane dini waktu men cing ayah mai jo kada cing ayah nih dini cing ayah di Wanosari Wano. Wano ingaranang alas Sari. ingaranang ibu ibu pasti punya alas. Di mana? Di sana tempat lahir beta. Ibu Buah nyak beci. Cicang orang cingat-ngat gitu nada cing ngomong. Nang jilak kadi dadane ibu-ibu alit-alit liu dini. Sekegong yang sangat luar biasa lah kadi. Tumen dini cing igal tulis tanaman hias di dhuwur nih. Yen di Jumaci paling agak paku pipit. Yen dini tuh tieng. Oh, tieng taring. Apo ingarangan taring? Taring ingaranang caleng yen bo caleng yen bo mo taring asal ijaya ada taring. Iya ada taring. Ditu mau wibawa yatnya di Wanasari tau aja. Mapan siruh walu nateng. Wih, Calon narang nih. Oh sih. calon narang lekati. Cipas wayah satuan cie. Mencajan lekati. Apa lah? Dini cingigal di kebangsaan Indonesia. Apa tuh? Tanah dan air. Cien. Nih. Buat tanah air. Oh, yan hujan. Oh gitu. Di kamar mandi, Di kamar mandi. misi banjir. Ada misi banjir. Sing tawang pet asane itu pembuangannya. Cang ngencoh jak cek di itu aja ya. Ciluwong gitu. Engken. Ciluwong gitu. Maksud cie? Iya mencang mara. Engken. Kan? Sing rungu ci. Maksud cie? Wis ini Pak Delon nih mara. Ija delor ini. Di tu delon kan. Oh, istri itu. Ini di istri. Alung lah. Cangkat kamu mencelap mara. Kamu cuma delap. Ulian nyakit basah. Benah. Ulian nyakit Oh. basah mencelap cang kamu ke WC ini istri. Engken. Nyongkok cang ternyata pengancing kan sing misi. Misi pengancing penyantil nih hilang penyantil tumen jani cang maju di WC dengan berdoa. Adi berdoa. Mendekatkan diri dengan ide betara cang. Adi ya. Oradu betara. Di tiang nyakit basang mungkin. Oh. Pet prade wentan nak lewat ampun nebangkan di mecelap betara. Adi sing mau delap. Nyakit basang cang. Oh. Ini cang geroda kapurang cang aratu betara. Ada besanal besik. Benah. Ada teko nih. Kletak kletok. Uli joh di ngajak aduh lasane kau ke WC ngeras mantra cang. Aratu betara pangsi ya kanti ke WC aratu kletak. Wah aratu betara pangsi kanti ya kletak cang kabuak. Kan no. Buka pintu WC. Oh. Ya di luar luwung. Cang di beten. Ya tidur. Cang di beten.
Misi metakon Kengken. Ngudiang tuh. tawang Cikengken Cang. Kengken no. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Nyenang. Justru yang orang kamu nanya. Oh. Pol gitu barang. Bini metakon. Heeh. Enggak bahaya ta. Langsung Cang nyaut. Wah, jendang. Tapi sekan Kengken. tangat kumi ini. Maksud Ci? Ci di WC. Oh. Sing misi pengancing. Benar. Ci di WC. Oh. Panyer. Benar. Cang ada WC ben bersih. Kengken. Nyile WC usah. Oh. Serem. Serem Kengken. Misi aksaro. Aksara. Aksaro mang. Mang. Mangsit. Kerane cepang tawang ci keran. Keke kerane. Ya cang ngencah. Benar. Dan kan bosor ngencah. Oh. Kel nyedok anu nih. Nyedok ya. Oh. Seret. Sing ngedok ya. Jeneng Ci ya. Kerane berubah. Berubah jadi apa? Tadi lipi. Tadi ada lipi. Yo kirut cang keran kirut. Oh, itu telah ya itu. Oh telat. Telah ya. Tawang Ci pintu ne tuni tuh. Di tongosi ngencoy. Luar biasa. Luar biasa. Pintu gebyok. Wih, sing ada pintu mukir. Dini pintu gebyok. Sing. Sing. Pintu balik. Sing. Mukir. Pintu gebyok. Mukir. Sing. Men, Pintu dini kan sing. Oh. Coba pintu gebyok. Ada pintu kebiok. Pas cang ngencoh. ngencah. Ane di sisi ketoang-ketoang cang jak alit-alit tuh. Terpaksa ningkang besi. As, Nganjal pintu. Engke cara cicing ngencoh cang. Sap cang lagi kene. Lagi ngetang kelana cang. Kakek doang cang. Buka pintu cang. Wah! Mau gebyok pintu seng itu. Pintu sing ada biok tuh munyin again kebiok. Tuh bukan mau gebyok kan seng itu. eh, tapi luar biasa. Apa nih luar biasa cang? Tomen man ngatur orang ayam. Bener. Penyangrone luar Geng-geng dong. biasa. Serba cepat. Serba Oh. cepat. Bener. Gegen. Cang maro teko busan. Oh. Aduh ibu-ibu nyaja kan. Ibu-ibu. Ah ibu-ibu aneh jen nelaman gebah aduh. Ceng tuh. Jen yo ibu do sana. Yen men gebah geden jetnya kengken kinyukan jetnya dong. Dojak. Cang sing dikinyuk nih pikir. Kengken. Mana po? Di ngentut nih pikir. Oh nih ibu nih duni nih. nih. Nih ibu nih. Sajan bu ibu nih duni. Oh. Nih bocang berpikir. Kengken. Ini kanti ngentut di kelabah berbahaya. Adi bahaya. Semua populasi yang ada di kelabah akan mati. Adi gitu. Kini bu ibu di kelabah nih. Ih, kan oleh nak ngentut. Dah anak kalau nyedia ngentut, kini bu ibu gablek. Wah goblok. Bu. Apa buk-buk? Iya. Oh, iya. Kalau ngentut jadi mancit nih ya. Bobo. Cang takon aja ibu nih jeung itu. Kengken. Gos kopi napi teh kayak tuang ngecang. Oh. Cang nega. Nggih napi dados bu. Ah. Poh Dewa Ratu pas ngebang kopi. Set. Dewa Ratu sing kopi tepuk cang. Apa? Nyuh gading tepuk cang. Oh. Poh. Tomo kenyong tek. Agat cici. Pas nage menek majujuk set. Wah. Kamu. Dorok cinya tuang gitu. Apa nyuh gading nasakan nyuh gading alih lo nak mabuk cang. Cang nak agak gelem-geleman. Nyuh gading. Sing tadi jorok ngadorong gitu. Engken. Yenci ingat-ingat gitu. Bener. Muni luung penyangre ora ki cuplis. Oh. Mana nak luang Bukan. penyangro. Kengken. Engken. Cang, kan jaga busan. Oh. Jangan ya ibu lu. Oh, ya ibu to, Bang. Oh, jangan. Aja ke tongos mau payas. Tongos mau payas. Urin nega. Oh. Yo nega perginane. Benar. Teko beli-beli itu. Oh. Ngabuk kapar. Oh. Misi kopi ya teh. Benar. Seret. Gus, pergi nang niki wedange. Oh, wedang. Bang wedang. Oh. Yo makan mau payas Mungkin cang. luar payas. Teko masih beli-beli deh. Belian Win. Ngabuk godoh. Ngabuk godoh. Oh, ngabuk godoh. Puh. Seret. Yo maro tengo mau payas. Ngomong ya. ngomong payas. Teko beli-beli ne ben misi. Oh, ngomong roku. Sing. Ngomong ye. Sing. Ngomong Mana? nasi. Sing. Men ngudiang beli itu teko. Jemaah gonyang. Serba cepat. Konen manunas perginane bu hilang. Cepat. Oh, itu nak lu maksudnya. Engken. Lu maksudnya itu please. Engen. Cuplis nu sibuk ya mau payah. Ah. Pangsing kena pupur. Oh. Mau nak kisit no Oh, kijo kisena. di perantan.
Nanti emak dijan-dijan. Sing Dadi gitu, apa yang kita cari di sini? Apa yang kita cari? Ye, bukanlah kemegahan, bukanlah kemewahan. Aman apa? Yen begini nyak semeton di dadane sinarang sami segilik seguluk selunglung sebayang tako tone alih rago. Irago to maine madan nunas ico. Nunas ne artene ngide ico ne artene kedek ngiring ida dadane sinarang sami pekedek pekenyum lan rahayu. Tuh, utama apalagi di hari raya aja nih. Hari raya Galungan lan Kuningan. Rahajang rahina nyepi. Adi nyepi. Ane kal teke. Oh, aneh kali. Artinya jauh ini ragu pekedek pekenyum. Bener. Wah besi nih sing pekedek Kengken. pekenyum. Ibu nih tuh sing pekedek Ane pekenyum. Ken. Punak. Iya nak. Iya. Bosan bohongin. Iya. Sing Dadi gitu. Apa nih sing Dadi gugul? Apa sih Google? Nak ngajang sing Dadi gugul. Dadi Nak gugul. sirap sing Dadi Sirap sing Dadi gugul. gugul. Mungkin ibu tuh sudah lelah. Kenyal saja nih Rebun. Aku sudah lelah besti. Iya. Iya besti. Iya ulung iya das ulung. Ganjel tok, ganjel tok, ganjel tok. Ganjel tok. Gak bahaya toh. Sing Dadi gitu. Apa ingat nang raga suwe darmo suwe gino iraga ngudiang dini. Benar. Ye. Dadi. Pengayah. Cuk. Di Sari. Santi kan. Di Santi Graha. Graho. Ye, ingat tang yang sing ulian rago ning ngai apa tuh adane nulungan lolo ay. Yang keluarin mian Yen dia bo pengayah dawanci Kengken. kenapa irago yen ngayah harus ada loh kelawaning moani. Kenapa do? Iya, nak tuh meraga purusu kelawaning perdana. Maksud cie? Yen ning yatnya sing ada anak lo, Oh. sing masih luwung. Bener. Yen korin metanding, yen korin ngenang kopi. Nak moani-moani sing mungkin nyak nyemakai itu. Benar, makanya luar biasa seorang wanita. Oh. Hebatnya luar biasa orang Oh. wanita. Makanya nak cang sebesana cak memen cang Iya. Nyol yang jipete cingali jodoh itu di Wonosari. Ingat jang pebesan, ingat san pebesan meme nih. Kengken. Jaga hati seorang wanita. Puy. Karena wanita telah menguh ring kecaping sastro Kengken. aswa wedayatnya. Krishna pernah berkata, Kengken. Yatnya di Bali tidak pernah berjalan lancar tanpa adanya wanita dan pria tidak pernah hebat tanpa didampingi wanita. Maka terima kasihlah wahai engkau para wanita. Tepuk tangan buat wanita-wanita yang hebat di sini. Kentan niki nge bapak-bapak sarang sami sampunang kanti menyakiti para wanita Oh. istrinya. Tadi. Karena itu adalah kunci sukses itu Kunci dari sukses. sarang sami. Oke, Kunci sukses bapak-bapak sarang sami Maksudnya? adalah seorang wanita yang Huh? di belakangnya istrinya. Huh? Maka dari itu kalau bapak-bapak semua di sini ingin lebih sukses, maka tambahlah beberapa wanita Yeah. yang bahagia. Sing nadi gitu ingat rago. Ale lolo Eh, eh. saja. Bang itu aja ngaya. Ye pang muput ang yatnya ni rana makin. benar. Nah. Jalan. Gegancangan pejalan ikan rirenan. Jalan rai jodap Please. Enggak. Toleh nak eh. Enggak dah. Tumben Jani cang noleh. Nyetrum itu, nyetrum not. Hah? Nyetrum itu. Ken. Oh, sing. Masa sing? Sing. Masa sing? Coba cing cing. Yo, hey! Nyetrum not, nyetrum not. Mai rai cangnya jatuh. Ade jajah. Cau cicing belang bungkom tuh bocah. Wong bang. Nak udiang tu dagang bunga lindang-lindang Jani. Cina kamu. Nih di muka nih. Dagang cepako dia nu di Sibang. Ken. Nih. Cuma kaca cepakan. Main tumben Jani cang noleh. Enggak nah. Sangah cerucuk mau payas. Dah. Nih. Ngawa gana. Mano. Nyacat kan ci bisa ya sencang artian jika dinikah sehingga dibanci ya. Ye. Au. Ah, macam-macam kan ci aku tangja dari sini nih ya nah. Ye, biarpun cang kutangnya yang penting yang Enggak. au. Engke nah. Si nyatu sing menang aja. Nye nih rai. Hah?
Nya nerai. Tak kena. Oh, Rai ada nih. Rai nih. Nerai. Nerai. Nerak torau. Be perjani orang rau. Awas yang ada di kamar mandi nah. Hah? Udah nih kamar Oh mandi. nyi mah dunia yang intip jangan gini itu. Seng, udah jangan kita muani. Oh, apa? Harga diri sebagai wanita tuh masa cowok ngintip cowok. Masa cewek ngintip cowok. Tadi gitu tadi. Weh, Siapa kayak banyi lo nih al? tuh agak keseliwan, nih deh. Ensap canda di cewek. Masa cewek ngintip nak cowok. Aja. Bu cewek, sampun nang, dah nyi nguluk-nguluk nah. Lah ngati ya ida dane dini. Kengke apa Ye, kalian? ngudiang nyi ida dane dini uluk-uluk nying. Maksudnya? Pura-pura jadi cewek. Pura-pura. Han, Hah. pang cinawangan. Bagian. Cang po omah jadi lemon nih. Oh, Hah? mana jadi? Sing ya cewek yo. Man? Nemat iyo adane tawaci di KTP. Nyen. I nyoman gede rumbyuk. SPD. Sing ada nak percaya nak onyang mo nama ngadancang kartono. Cang nak berusaha lucu. Adan bape, adan bape. Tawanya di KTP nih. Ada pancang orang. Tawanya. Kaya yang cakap pecah. Dia ngah? Masuk ini aku ini. Sejak ngoyong malu. Kali kesempatan. Cang berpikir ada nyonyo dibasangi adi. Nyonya Nyerot. Tawang cie. Ngen. Adane gitu. Nyen. Begitu jenis kelamin. Ini kelamin. Ragu-ragu. Ada ragu-ragu? Loh boyo. Wani. Tidong. Meskipun cara ragu-ragu kene kan cabanglah koronan. Kurangnya hijau. Kurangnya hijau. Joh. Jauh hijau. Moni. Hah? Moni kurangnya. Kadimu ani? Meni. Iya, nak berangkat kurangnya Oh. ke persian. Oh, kapal sembiar. Don, Oh, nak kedon. Lihat nah bajunya tuke. Betuge. Betuge. Kalau gini jenang tugenya, aku jadi nak Runa tidak mau ah. Adi tidak mau. Ditanya mas sayang tuke ajak nak Jawa. Ke nak Jawa. Ye. Aku Nah, adalah nak Jawa. Jawa apa? Jawa wanen. Cang nak Gus. Apa Gus? Gus. Gus, Ah. Gus. Oh, Gus. Benar nih mau kau saya. Nyen. Gus. Gus. Sing lah. Jenangnya. Udah canggih gisi-gisi ya. Adi Jangan dia ngerayu. sing ada gisi-gisi. Ayo, anjing. Egen. Iya mancang balik. Egen. Gisi-gisi ya nggak boleh. Sebilang beli nepokin be mau beli. Stop lu. Egen. Magending apa makong? Makong. Yen jene jak penakut tuh gending jangan. Oh, magending, nah, Dan nah. jene mau kau. Sing bungutnya. Mau kaongan. Oh, Mau kaongan. cerita apa nama kongon? Iya ada mau kaongan. Ya, Jenangnya. Ya, jangan. Egen. Pas yung orang mau kong tuh das uluh mi no. Masa mekongon gitu. Lemer bibi mekongon gitu. Mau kaongan. Nah, magending nah. Nak rayon. Ayo. Aman ngitung cia. Man. Rayu. Rayu. Ayo, jangan buka kondom nih banyak lu punya. Hah? Iya. Sebilang beli nepokin be mau beli ingat ngajak ilu. Ilo. Sebilang beli ketemu tonyo beli ingat teken ilu. Muane lantang jalan ne pengkang kulit ne kakah cara kulit dongkang jatuh mau mekodong kaden na elo nyiter nyata bencong bencong nyai demen esong gebong jale mula jale muan cai ne cai masih jale camar bagus ngut sih Backson. Gending apa tuh? Kadang-kadang pegat kadang-kadang. Magending ni sekan nah. ngana gini Menduni ngelihat dolehnya. Pedalam timbajangi. Ngelihat dolehnya. Ah, Ngelihat doleh. kada nak sama kidung. kadang bahasanya selimputan nasnya Hah? Ada nas limputan. Donat setonan nyelimput yang antos malu. Antos. Gedenan cak kan beli. Wow. Beli bakat selimput cak kan. Doleh.
Nah, Lagu terbaru. terbaru. Dia uli fit. Fit Udi-udian. Widi Widiana. Widi Widiana. Dengan judul. Hah? Aduh judulnya uli. Ya nak bongol keras Dek dengan judul gitu. keras. Paan. Nak ya bongol. Dengan judul. Kita main mungutnya. Ya nak bongol Kang. Dengan judul. Nyunganga nyungi. Nyunganga nyungingi. Nyunganga nyungi nyu. Nyunganga nyungingi. Nyungenge. Hijau bulane sing ana huli ibi. Jo apa kan? Jo. Apa dong? Jo. Kade juang jajana. Sing tadi gitu nyo. Nyomona. Gimana? Mai rai pak irai. Nada camuani bingung mesin. Nah. Sei. Apu. Johang. Apun. Laman huli tengkak nih. Ada pergi dekah ini. Hijau bulane sing ana huli ibi. Kaja kangin kau Yo. apa jalane jogati. Hijau ke beli sing ana huli ibi. HP ne mati. WA sing bales beli. Beli mekulilo. Ini kan ben lanjut. Iya cana koci. Si megening. Beli mekulilo. Sing mogin ilo. Kayak cara ada pangunyi muani de pesu. Ngalir rezeki lo. Kalbang beli ilo. Itu Sayang beli. Tekening ragan ilo. Akedo cinta beli. Ilmu lo. Bani tuyo. yang sing percaya beli hian beli mekuli hibi hari libur beli banane beli mai jakti yang melali tegudah HP mati tiangan tos sang beli kan kapatang wea sing balas beli Cure sementara alang-alang buku-buku lemanan Ikartono berangkat cemburu buta gitu gening nih nah Ini caranya, lamun sing apal, engken cecimpedan. Nyunganga nyungingi gigi bunganya gede batu karangasam gilimanu Artinya? yang mula sam-sam beli No nih jodoh. sambil manuk Nyong. ngerti cara mau pantun nih sing Mano beli rasa apa? Apa rasa? Apa kalian dong? Nah lanjut. nyunganga Nyungingi Gigi bunganya blok batu ngangin ke negara ngau ke Karangasem. apa artinya Belum mau paling. Nyunganga nyungingi bagi bunganya ke batu meli buah apel meli buah apa? wadah nih sangat ada benar aji ini cijinya Nah. nyunganga nyungingi gigi bunga nyegut batu kesukawati melita lu wadah panci kadena lu ternyata nyibanci Nyunganga nyungingi gigi bunganya get batu galang-galang sing mebulu. Adik galang sing mau bulu dia. Ampo kecek sing mebulu. Oh gitu. Gending leng nak. Nih lihat. Cang sing apa? Konek. Rasa sayange rasa sayang
sayangi. Ciblis. Ngali. Jaja ucar jaja gina kapan abal sambil bajangkut tiang lacur di pragina nepoken jubal sing mau ikut. Rasa sayangi. Rasa sayang sayangi lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Meli. Benci meli apa aja biar Makanya buah ke ketemu aja. mantan belenci. Cang sedok pasang cang. Meli buah. Apa nah? Meli buah. Oh nah, ci pemaluan. Nah, kelemah yang gini. Ada nyong Sing yung ini. Len lagu Len. Rasa sing Lena. Lagu apa bisa beli? Mana bisa. Salam badang. Badang ne cara ada. Diapin beli badang. Cie bancor aja. Ini penting beli gandeng. Ah. Mesambal batun unis. Benar. Mekecret misi lengis. Diapin beli melengis. Ini penting kanyam manis. Gumi cara jani sampun nangilo sombong apa buen dadi bencong. Barang lenong. Ngalinak grandong, ngalinak brondong, nage ngajain lancong, ilo demen esong ebong. Ilo mula cantik, bulu mata melentik, nanging di badan misi kate. Bencong. Mau sandal tinjek, kukune melentik, aduh sayang lo mau kate. Gadang-gadang, buah bonine, ngadep be kebo, ke banyu atis, bajang-bajang, cara janine, yang aku bajang naging misi bulu batis. Cang bulu batis cang, masa guris? Kuris nang jadi Kuris. nalu. Dau guris. Kuris. Ah, Kuris. Gening nulian. guris. Kuris. Guris. Ku. Ah, Senggu. Ku. bungut-bungut cang. Menang guris. Guris. Wah, cangkok saya janji. Kewah. Omang-omang di bisanyo. Wah, Ijo. ijo omeng. Rencana omang-omang itu di. Omang. Ijo omang di bisanyo. Ijo omang ibisanya. Ale umane sing ada. Ale jumane sing ada. Ada di tu bapane ngajak di tu memene dadok meme bisa ngeliat. Saut terakhir. Blingu diang ke umat tiang beli. Umat tiang. Bapan tiang bisa ngeliat. Bapak bisa ngeliat. Puan ya dadi kula, ibi ya dadi celula, beli bani jak bapan tiang. Tu sing amat-amat ngeliat bapan omang di bisanyo dadi celulo kulo beli engalen taklo. Sud jangai alasan mah. Sebenarnya najak pesudo omang. Ibi nak muani kumisan, ibi puan nak muani lengar, ibi telon semisi tendas. Yo ngajak. Suang nak moni semis. Nih ngajak, nih ngajak. Ngajak Nih. apa? Nih Udah sebentar. semisi denas. Ngajak apa? Nak mani semenas ko nih. Masa cang, sing lah. Kan maksudnya moni Jadi kan semenas. maksudnya. Mana muani nganggurin ni omang nak melam kasih ngenanas. Do keto. Engkin. Jani nak bumi seni di Wonosari adoyannya Jani ragom kalma kidung. Kalau begitu, iya begitu nah. Mewarga sari megending Anjing. Tukang tegas. Tukang tegas, Arti? ngartos. Ah. Cacing bisa ngatos. Ah, Cang penekas nah. Dadi. Nah, penekas. Ale tongos. Cang tukang apa nih? Ci tukang ngatos. Oh, tukang Cang penekas. Tit pong tit jim tit pong tit jim tit pong tit jim. Tebang. Nyingkin nyingkin. Megang. Tujuh nih kumat. Ed. Mah. Ih, bisa memantra Gus deh. Calon mangku Gus deh. segera tuh Haji. Kan Pak Haji. Wah ini. Wajib. Haji Saneli. Onden. Onden. Angge mangke Gita Santi Duta Wih, dari wih, Kabupaten Tabarat. Yang sebut tanganin pada sobat yang sarang sami. Ini nak udiang lah satu kawasan moto. Dini ngoyong Gus deh, dini ngoyong. Nah makasih nah. Ada.
Gede mental seni nih. Yang lancah nih. Ada ngaden awak bisa. Odo ngaden Awak bisa. Ada ngaden awak bisa. Pangan jali. Selamat pagi Cek Nung. Adik ke cara TK misi panganjali. Aduh. Anak kita. Oh aja. Yang pertama negasa. Yo yo. Nih, bahasa apa nih? Bahasa Bali. Asa Bali. Ada ngaden. Adi nengil dia. Nung ali kunci bungut ya. Wih, ini orang nih. Awak ningali kunci bungut. Bungut cang Nak ya paling kudang suling yang ngon nekap dong. Ayo yang begitu kunci ke bungutnya. Lali. Bapak, kenyam Pak Sulingnya. Mau kenyam nyuling. Aduh, Bo. Manis jenggot Pak. Aduh, ngaden awak bisa. Tepuk tangan Sige haratu sebetulnya di tiang sinarang sami. Pembekas Riki reng jagat wana sari Riki reng kayangan puseh aye durusa. If you don't know, do you berbuat? You don't know, yes. Bahasa- Bahasa Inggris dong? Yes. Jangan bilang kau bisa kalau tidak bisa. Cing udah. Medekas? Medekas? Ya saya ada casing suat gendeng no. Oh benar. Aluh jaga yang mendekat cuma. Yang penting mana sih patuh? Ada panganak kengan ada Nyen mapi raga duak mau petingkah pelajin raga padewe kan. Dah bahasa Inggris, bahasa Jepang on, bahasa Jepang on. Bahasa Jepang, watashi wa, hai, hai, hai. Hai, Jangan. Adi cari kulok cang nih. Apa ben lanjut nih? Enggak ginan. Gagianane buka hanya Lanturan. kok ginane dua mekedas cleaning service. Dan saya tetap pendirian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Nah, sana uyang-uyang. Jadi cek, yes. Maka dari itu pekerjaannya hanya menyapu-nyapu. Nekas, nekas. Aduh, dan gaya tinggal mendekas cerita kene sakit bahasa. Kewah tuh. Nak ambayan sengidang gitu. Hana gasai. Adik kamu gending cang. Hana gasai. Hana gasai. Aduh mo. Paling bener. Dah, pada sekali
sami mangke di ragonane madana ngutiaknya sing pegat-pegat ada lalu sing lalu ada di masyarakat kan lalu itu apa ada masih dipedewekan rago Dapat hilang bak, kan beti, ada rasa didengkin Oh inget, patut sekali raos sirai masing lantang tadi. Karena anaknya sudah berbulu. Tadi berbulu San tumbuh luhu lalu Anaknya sudah tumbuh lulu. sing gitu kan keginane bukunya apa ada selesai lalu gitu Karena ada banyak sampah. Kene artinya, kene. Ingin 并上佛是个供养型，奉行佛娘，哎呀，lo orang pada nonton ya sana. Weci mendekas Wah, Ilang luhu buka nyampa. Bola kun. Adi Hilang lu buang ke kata. Buang ke nyampa. kamu jangan Benar peragat gede ben nyampat laku. jangan nyampat kena kayak damu nenek nang Ilang luhu buka. Buang ke nyampat. Terus nyampat di dunia. Ilang luhu buka kata. ya pe selesai nih raga nyampat anak-anak nu sedata tumbuh lalu tuh ada kan bu Dinibuk, ditubuk, tadi jauhnya yang mabuk. langsung bubuk. apa Dinibuk, ditubuk. Pokoknya mabuk, langsung bubuk. oh benar ci langsung juga ya. Hiaden hari liu anu pelajaran. ya pen mungkin ya raga kedua gananya nu tetap pelajaran padewe kan patuh cara raga jani liu kekuangan kari kantor melajar Yes, because long life education. Ane bolong lahitin pangkat kijam-kijam. Yes. Ya karena kita tidak putus-putus untuk belajar. si duri caras benah jani bagusnya ngerti ya. Ingin si duri Suwut me. Weh. Bina mi. Hanya malu na alit ya itau ya sirap tau. Cang sengidang bangun lên. Sekan dia sing ndak bangun dah. Duo je nyi lah. Uyun po. Hah? Uyun Uyun. seduk basang. Wah, ini sedih. bos Aduh, pergi bos dia ponga jujur. ada aneh bang gorengan dua ngingkot lahang Lah, sedok masih orang Aduh dewa ratu. Weh, awak nyi dah diliku, janing lek-lek dah dilimur. jangan salah libur Arjo Tabanan nenek dedok Dan dia dah dilimur si cak penasar ya gini. Nah, Nas lu kena dua gong istri durus-durus mada dua gong istri. Ci limur, Ci penasar. Cang, siapa? kene balik konser oh. Oh, balik konser oh. Tararang jang jat jar jang jat jang lagi sekali. Tararang jang jat jang jat Ayo, asyik. Adik kamu Adik, apa? Kamu jauh. benar Adi gendeng bonres. Weh, beli dini beli mengantosa. Dosa. Janji ketemu di jalan. Jangan sebut tangan pada sebetulnya sarang sami, demogi sarang sami sehat selalu. Kelewat Galak reramana dine.
beler saya tukang ugal. Beli yang kena-kena Senahan. Luang rasane ketemu di jalan Bebas seragaman Madamanan memilih tongos dijajakan nahe Kalian kena beline. Itu masih beli di kana diake Ijo jani adi melali. Tiang kamilu dijaga nah Bali Lanjani ke kuda. Terkadang sudah biasa Lanjani ke sana. Papan yang itu tekan lumpia beli Langkawan Sari. Tongos rageng ngaturang ngaya Abang si deledang. Ngajagang seni budaya Bali Hatara cararararara Aige Pamungkas. Siap dulu bungsel deh Sing dadi rem. Ini mau kupuk nyongeng ngang di bucu. Apa ya mak kayak wani-wani beluh di dian. Ngantuk kayaknya ngantuk. Sapa sira beliane kenikan Nih boseng teman sang aja Arjo nyoy. Engen. Dewa sapa siro jirone sarang datiga. Raja merano parap di tiang. Raja Prano. Nak sira niki sarang tiga Iya niki beli nak pengayah di ini masih. Oh pangangnya Punya dua pengayah masih. dari Santi Graha Iya. Kenapa nangun jaja jelir di mangke Man tugas beli napi kan dia aja niki Di biman duduan acara. Bener Tugas beli di ini perantanan no. Ya urin di jeruan. Ya urin nyampat. Beli, Hingga. nak di peranta nak suborago aja ada dua nih jadi nak kuangan bebek anggon ionan ratu perando. Oh gitu. Bener Wah, nih bos. Iraga harus saling mentulung. Benar. Yang subonyi di perantanan jadi merangkan. Long neng lang no Pak Dede, Pak Dut, bakal bang suwon yon. Udah paman Dua ning sami sampun terakhir Napa sampun jangkep ane madan bola palih. Sing kita beli di perantanan sebuah perangkat Coba waktu jangkep. kan bersih ngali bebek nih. Kali bebek kan bang Sido jangkep nyen kario ini sajan. mau arti antar sing begitu. Hare ngapur yang malih bawasan Bejang bungkur malih baos. Nganu kalado galah. Kalado galah nutut abulan pitung dino neto Nah, nyana. jadi genggian jadi. Pami araso sinamian kirang langkong sinang puri Pagi, pamiarsa itu dan semeton sarang sami pamekas triki ring Wanasari, ring pura pusah Wanasari ring rahina ni mangkin. Ledang atur di tiang ring lingih dan sarang sami pamekas di tiang pergino. Kanton wimudo tuwi kanton akeh mapaurokan ledang di tiang matur ring dan sarang sami pet prade pungkur wendan iwang di tiang ngaturan ayang sido di tiang ngaturan pengampura. Sinampura. Nyereng pupudang sina bantu ke pramasan Asa punika di tiang presiden ngaturan ayah-ayah ring lingih dan sarang sami pamekas di tiang sani mangkin jagi ulung sono pamit sinap di tiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Nang